Komba moja, evo samo ću ti sad reći ovako, 2 godine, 10.000 ljudi me pokušava uništiti. 2 godine to traje. I sad su počeli, znaš, secirat moja videa, vadit ovo ono. To je skupina od 10.000 ljudi koji 2 godine mene maltretira i sad su kao oni su krenuli mene raskrinkavati. Čista ljubomora i zavist. I normalno da je taj pokret koji se stvorio oko Vedran Bađun Adventures zasmeta nekim političarima, zasmeta nekim utjecajnim ljudima koji su ovo sve pokrenuli. Oni rade 16 sati dnevno, plaćeni su za to. Da bi mi srušili kanal. Ona videa što se treba prikazima da su teška ta jesu. To su videa iz Amazone, to su videa iz nekih drugih gdje sam pripješačija pustinju Bos. Tu se vidi, ajde, radi nešto jako. Vidi replici kolika je to zmija. Brate mili, to je smišno. Ti vaši argumenti su presmišni. Vjeruju šta hoćeš, nemoj me više opterećivati. Ćao. Znači, mjesto se zove Quebrada La Onda. I to je to. To je to. Nema se tu što objašnjavati. Ajde, zapitaj se. Jesi li ikad uša u neki nacionalni park i maka se sa staze, kako se osjeća? Se osjeća u srcu džungle? Ajde, zapitaj se malo. Ja se vrati, ponovo tamo snimi kompletno to sve. Slobodno pitaš se sve objasniti. Ako nemam živaca, majke mi, koliko ljudi me tlači s tim da je to za popizditi. Ali eto, ako imaš nešto, ja to riješim. Komba moj, ja vidim da si ti odlučio da se ne može ništa objasniti. Lipo sam ti objasnio kako je, šta je. Pogledaj moj video ponovo. Ako ti vidiš da je to laž, brate, viruj šta hoćeš, razočaraj se, prestani me pratiti, šta god hoćeš, mene to ne zanima. Ja volim čvrste ljude koji znaju šta rade, koji znaju šta viruju, a labine ljude ja ne volim. Tako da ti ono, bez ikakve ljutnje, ničega, ti si odlučio šta želiš vjerovat, viruj, brate mili, viruj. Ja samo kažem kako je. To je tako, ništa ja sebe ne predstavljam u tome videu, ništa ja sebe ne predstavljam da sam napravio nešto spektakularno. Kako onda ja od sebe radim hulka? Pogledaj sva videa, nemoj gledat letimično. Onakav kakav sam ja na videu, takav sam u životu. Ja isto onako govorim, isto je sve. Zato su videi bili dobro prihvaćeni. Govorim suštinu, govorim u srž, govorim istinu, govorim da ljudi shvate šta je bit, to ovi ne vole. Ja nemam dokaz za to, ali su mi neki ljudi rekli da je to tako. Ja se borim sam, ne želim popustiti, ne želim im dati gušta, borim se sam. Kaži ti slobodno šta te uzbunilo, ja ću ti sve to odgovoriti. Sve ću ti odgovoriti. Na mene ne bi to djelovalo, ja sam drugi džir, znaš, ja imam svoje mišljenje o određenim stvarima i ne može mi to neko pokolevati s nekim montažama, dodaskim. To predugo traje, brate, 2 godine me maltretiraju, sad u zadnje vrijeme se ono ubacili u 100 brzinu. Ljudi moji, ovo iza mene je kolumbijska Amazona. Planiram iznajmiti jedan od onih malih brodića pa veslat prema prvome mjestu koje je udaljeno jedno 8 sati veslanja, što na ruke, što hoda na noge. Neće biti lako, neće biti lako. Čeka me čisti pakao, uvjeti su čisti pakao, ali to je tako. Ova luda glava ne može me ništa zaustaviti. Beti vi voou, voou, beti vi voou, voou, deixa voar.
Velika prašuma, spavanje, kiša lije, kaj iz kabla, 4 ovo. Ovo je ludilo, nestaje. Ja mogu spavati u hotelu sa 5 zvjezdica, mogu sa 0 ovako. Sam stat u šatoru u srcu prašume, to jest oblačne šume. Boli me blavor, ja mogu svudi. Meni svudi dobro. Sritan je onaj čovjek kome malo treba, ali tako? I šta da kažem, ljudi moji, treba se odmoriti. To tako, laku noć. Veslam prema Ekvadoru, ali nema šanse. Nema šanse da dođem do Ekvadora. Trebalo bi 28 dana veslanja. Sunce tuče u glavu, nemilo. Nisam u sjeni, ali moral je visok. Kako mi je mišljenje? Sigurno ste primijetili da smo išli malo brže. Upalija sam pentu. A kako bi vi pametni jedni na mom mjestu u srcu prašume, kako bi vi prešli Amazonu u tako kratkom roku? Recite mi, kako? Ajde, pametni jedni. Ja sam rekao samo na ruke veslanje, ali kako bi vi? Ono je bila samo moja ekspresija, takav je karakter. A da li ću opet laga? Ne mogu reći da neću. A što volim ove špurke rijeke, ovo je nevjerojatno, čovječ. Što smeđa, to bolja. Ovo je ka kanalizacija, ovo je ludilo. Ponoć je i još uvijek veslam. Vidio sam nekoliko crvenih očiju. Okružili su me kajmani. Ali veslam dalje. Veslat ću još jedno 3 ure. U kanuu sam siguran. Oko mene je mrkla noć. I pokušat ću se približiti kajmanima. Bilo bi baš super da mogu jednog snimiti, da mogu jednog pokazati. Moja kamera nije toliko jaka, ali probat ću jednog kamančića. Riskirat ću malo za vas. Riskirat ću. Neću vam ni govoriti šta sam sve treba raditi za ovog mališana. Nagradio me veliki dža. Evo ga. Vidite ga. Miran je. Spokojan. Nećemo ga previše uznemiravati. Vraćamo ga nazad u pača mamu tamo gdje pripada. To je to. Evo, tu sam prespava. Snimit ću vam malo, tu sam prespava. Vidite ovu konstrukciju. To sam jučer sagradio. Samo nije mi se dalo cijeli proces snimat kako sam gradio.
To nije važno, to nije bitno. To ću ostaviti nekom da ostane tu ko naleti za jedno 28 godina. Evo hamuk. Kako sam vam sučija, 2 metra od zemlje najmanje zbog kukaca i ostalih beštija. Jel tako? Idemo nastaviti dalje. Idem kako si mi ti. Jesi s kim si, da mi je znati. Koli mi te ugrijao, dok sam zimu sve lagao. Koli mi te ljubi. Vi znate da ja nisam religiozan. Religije su Babilon, ali za sve oni koji jesu, ja ću vam nešto pokazati. Evo, to je ovo tu, gdje se skupljaju ovi šamani. Šamani su čudni ljudi. Vidite, tu imaju ove svoje rituale. Plastične stolice, to me razočaralo. Ušte sam se ja uvalio. Ljudi moji, napravit ću nešto što niko sa Balkana još do sad nije napravio. Snimit ću zelenu anakondu. Evo tu je. Amo vidjeti, amo snimiti. Može? Evo tu je. Evo vidi. Vidi repice kako odlaze. Vidi kolika je to zmija. Sina ti miloga. Vidi repice kako odlaze. Vidi repice. Dokaz. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Pablo Escobar se le respeta, hijo de puta. Nagradio. Koja je to? Zmijurina. Sina ti miloga. Noge propadaju. Dalje ni mačeta ne pomaže. Nekada ovako moral počne padat, treba malo i zapivat da se digne moral, kao što sam ja napravio na obuci u specijalnim postrojbama. Kad nas je satralo, svi klonuli duhom, ja počeo pivat ono od Meri Cetinić, ono more, 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 more. More, more. Znate ono pismo? Tako ćemo i sad jednu meksičku rančeru. Može?
Mana tiendos, canidos, tamidos, cani. Para tiendos, catero, panendo, canamana mi. Malati kalila di sola bandre. A candiero, candola, amico darlienos. Nadam se da vam se svidjelo. Možemo nastaviti dalje. I mala škola lova na piranje. Treba nam jedan štap i treba ovako raditi da privučemo piranjinu pažnju. I onda ona kada dođe treba se lijepo baciti. Ovo je Amazona 3. U prošloj Amazoni smo piranju lovili udicom, međutim udica je čisti Babilon, tako da danas piranju lovimo rukama. Ide! Dai riburi buri budai riburi buri budai riburi buri 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 budai. Dai riburi buri budai riburi buri budai riburi buri 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 budai. Riburi budai riburi buri budai riburi buri budai riburi buri budai. Riburi budai riburi buri budai riburi buri budai riburi buri budai. Riburi budai riburi buri budai riburi buri budai riburi buri budai. Riburi budai riburi buri budai riburi buri budai riburi buri budai. Dai riburi buri budai riburi buri budai riburi buri 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 budai. Dai riburi buri budai riburi buri budai riburi buri 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 budai. Riburi budai riburi buri budai riburi buri budai riburi buri budai. Riburi budai riburi buri budai riburi buri budai riburi buri budai. Riburi budai riburi buri budai riburi buri budai riburi buri budai. Riburi budai riburi buri budai riburi buri budai riburi buri budai. Čujete ovaj zvuk? I što sam još htio reći, kaže meni jedan pametnjaković, kaže sad ćeš biti glavni baja kada YouTube ukine lajkove. Sina ti miloga, koji si ti gnu. Ima već 2,5 godine od kad sam ja sakrija lajkove. Sina ti miloga, glupsika matun. Dobra večer. Slušajte kišu. Pustit ću vam malo da je čujete. Ja sam malo preizašao vanka, malo da ju i osjetim. Usred džungle. Ja sam u šatoru, trenutno u peruanskoj prašumi. Digao sam šator 1 metar od zemlji. Slušajte kako pada. I to je to. Laku noć. I malo smo ogladnili. Zato je tu pašteta. Neki put zbog paštete fasuješ, a neki put pašteta i glavu spašava. Miriše ka duša. Miriše ka duša sina ti miloga.
A sinoć sam sanja 5 toplih sarmi, kako idem 5 toplih sarmi zinati miloga. 10 jezika govori. Ovdje će treba proći. Samo ne znam kako. Kako bi ti pametni jedan Bear Grylls prošao ovamo, glupane jedan na ovome mjestu. Ajde reci, kako? Kad si tako pametan. Postavlja se pitanje, treba će mi podmornica sinati miloga. Treba ovdje prinočiti, pa nastavi dalje. Može? Ćao. Dobro jutro, lipi moji. Prekrasan i osjećaj. Probudit se sam. Samcat u srcu prašume. To jest oblačne šume. Ovo je neopisivo lijep osjećaj. Kako sam sritan, kako sam slobodan. Hodam danima ovako. Samo me nemojte pitati koji je dan. Osjetim komarce, osjetim umor. Ipak je 28. dan. Istrpljen sam, ali moramo nastaviti dalje. Laga bi kad bi rekao da me nije strah. Ali to je tako. Ovo je raj za kumarce, raj za luđake. Mokar sam do mudanata, do gačica. Kiša je dalje pada nemilo. Sklonio sam se tu zbog ovog lista banane. Ne znam da li će ova snimka stići do vas. Ako preživim. Evo, pada i pada i pada. I pada nemilo. Mokar. Kako sam mokar. Kako sam, kako drhćem. Da. Koji sam ja luđak. Kako sam dospija ovdje samcat. U Amazonu. Ovdje je jako klizavo. Mnogo riskiram. Zbog vas. Crv nikada neće biti gospodar jaguar. Drhtite hijene. Drhtite hijene. Tučem soksak, ide novi šamanov rap. Ide live divize daj, trpam sebi u čep. Krezubi zubi, Amazonom pun gas. Čak i moja mama kaže lažeš ka pas. Osiguran sam za 10 života. Ide sad u Afriku jedna lipa svota. Lipi moji, sad će ispad da se hvalisam, ali i treba reći da je između svih ostalih mojih talenata, ja sam i poliglota, pa ću ja reći par riječi za sve naše pratioce koji ne razumiju hrvatski jezik.
par riječi na engleskom. Look, all around me, it's a jungle. Look, I'm in the heart of the jungle, and it's true. It's true. I'm in the jungle. Look, this is the floor, the beautiful floor. I've got no reason to lie. I'm in the middle of the jungle. Look, it's true. It is true. Evo u potrazi za crnim jaguarom, još ga nisam stiga snimiti, ali našao sam jednu glistu. Nije crni jaguar, ali ova glista je luda. I grize. I ona pomalo grize. Evo je. Vidite. Snimio sam vam glistu. Totalno je luda. Osjećaj mrvicu gladi. Ne treba se prežderavati. Amo jest mesinu. Amo... To ne ide tako. To nama to ne treba. Evo lipi moji, u srcu prašu me, jednostavno serem i gleda me zmija. Eno tamo. Ono vam je kraljevski pitun, gleda me sinati miloga. Sra sam u prašuni, gledala me zmija, kakva avantura, nema di sve nisam bija. Sreo sam u prašuni, gledala me zmija, kakva avantura, nema di sve nisam bija. Plivo s morskim psima, milova na konju, došao u Kolumbiju. Na svaki korak moram paziti, jer opasnost vreba na svakom koraku. Vidite vi šta je ovo. Amazona, ona je u biti jedna ogromna močvara. Nenormalno velika vlaga i jedina olakotna okolnost je što je ona ravna. To je jedina olakotna okolnost. Nema koja beštija me nije napala. Di sad? Ha? Di sad? Livo, desno, kamo? U šta sam se uvalija? U šta sam se uvalija? O bico do beija-flor, 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 e toda a fauna, flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem arte, e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Manamae.